Кутманду күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? In other lessons, we've learned many different ways of saying the months, but recently I've learned a few more words, like kuljar and бугу. Да, это древний календарь кыргызов. Сегодня мы поговорим о нем, а заодно выучим несколько выражений времени, а также диалог на тему покупки. Today we will talk about the ancient Kyrgyz calendar, learn some expressions of time, and listen to a dialogue about shopping. Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телебирүүдө» устойчивые выражения из повседневной жизни. Set expressions from everyday life. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting facts from Kyrgyz history and culture. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. К, курчак, калкан, кылгыяк. При разговоре о времени используются три вспомогательных глагола болду, өттү, калды. In the conversation about time, three auxiliary verbs are used. Boldu, öttü, kaldı. Болду указывает на точное время. Boldu indicates the exact time. Например, саат канча болду? Который час? What time is it? Саат канча болду? Саат канча болду? Саат 12 болду. 12 часов. It is 12 o'clock. Саат 12 болду. Саат 12 болду. Өттү дословно переводится как «прошло» и указывает на пройденное время. При этом к числам, указывающим час, присоединяется аффикс исходного падежа «дан» с его фонетическими вариантами. Öttü can be literally translated as past and indicates past time. We add to the numbers showing the hour the ablative case suffix dan with its phonetic variations. Например, 12-ден 15 минут өттү, 15 минут первого, четверть первого. It is 15 minutes past 12. A quarter past 12. 12-ден 15 минут өттү, 12-ден 15 минут өттү. Слово «половина» по-кыргызски будет «жарым». The word half in Kyrgyz is jarım. 12 жарым, половина первого. Half past 12. 12 жарым, 12 жарым. Калды дословно переводится как «осталось» и указывает на оставшееся время до определенного часа. При этом к числам, указывающим час, присоединяется аффикс дательного падежа «га» с его фонетическими вариантами. Kaldı can literally be translated as left and indicates time remaining before a certain hour. In this case, we add to the number denoting the hour the dative case suffix ga with its phonetic variations. Бирге 15 минут калды, без 15 минут час, без четверти час. It's 15 minutes to 1, a quarter to 1. Бирге 15 минут калды, бирге 15 минут калды. Менин саатым туура эмес жүрүп жатат. Мои часы идут не точно. My watch is not right. Менин саатым туура эмес жүрүп жатат. Менин саатым 6-га кетип жатат. Мои часы спешат. My watch is fast. Менин саатым 6-га кетип жатат. Менин саатым артка калып жатат. Мои часы отстают. My watch is slow. Менин саатым артка калып жатат. Мен качан келишим керек? Когда мне прийти? When should I come? Мен качан келишим керек?
Hazır, сейчас. Now. Hazır. Erte, rano. Early. Erte. Geç, поздно. Late. Geç. Erteminin. Утром. In the morning. Erteminin. Düşkü çeyin. До обеда. Before noon. Düşkü çeyin. Düştü. В полдень. At noon. Midday. Düştü. Düştün giyin. После обеда. In the afternoon. Düştün giyin. Geçindi. Вечером. In the evening. Geçindi. Tün içinde. Ночью. At night. Tün içinde. Bir saatten giyin. Через один час. In 1 hour. Bir saatten giyin. 12'ye yakın. Около 12. About 12. 12'ye yakın. Bu kança вакытка созулат? Сколько времени это будет продолжаться? How long will it last? Bu kança вакытка созулат? Bir saat. Один час. 1 hour. Bir saat. Murdağı günü. Позавчера. The day before yesterday. Murdağı günü. Geçe. Вчера. Yesterday. Geçe. Bugün. Сегодня. Today. Bugün. Ертең. Завтра. Tomorrow. Ертең. Бүрсү күнү. Послезавтра. The day after tomorrow. Бүрсү күнү. Бүгүн жуманын кайсы күнү? Сегодня какой день недели? What day is it? Бүгүн жуманын кайсы күнү? Бүгүн айдын канчасы? Какое сегодня число? What is the date today? Бүгүн айдын канчасы? Өткөн, ушул, келерки жылы. В прошлом, этом, в следующем году. Last. This. Next year. Өткөн, ушул, келерки жылы. Кечикпеңиз. Не опаздывайте. Don't be late. Кечикпеңиз. Мен убагында келем. Я буду вовремя. I'll be on time. Мен убагында келем. Отаки-сан, саламатсызбы? Ооба, Сизди биздин үй бүлөбүз менен мейманга чакырабыз. рахмат. Сизди биздин үй бүлөбүз менен мейманга чакырабыз. Наша семья хотела бы пригласить вас в гости. Our family would like to invite you to our house. Сизди биздин үй бүлөбүз менен мейманга чакырабыз. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума күндөрү баарыбыз кызматтабыз да. Ишемби же жекшемби күндөрү бошсузбу? Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума күндөрү баарыбыз кызматтабыз да. Ишемби же жекшемби күндөрү бошсузбу? В понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу мы ведь все на работе. Вы будете свободны в субботу или воскресенье? On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday we are at work. Will you be free on Saturday or Sunday? Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума күндөрү баарыбыз кызматтабыз да. Ишемби же жекшемби күндөрү бошсузбу? Usul, gerekirdeki icmalarda erteden geçe çeyin işteymin. Demarı gunduru tura borotko. Usul, gerekirdeki icmalarda erteden geçe çeyin işteymin. Demarı gunduru tura borotko. На этой и следующей неделе я работаю с утра до вечера. Пожалуй, в выходные дни было бы удобнее. This week and in the coming weeks, I'm going to be at work from morning to evening. I think the weekend would be more suitable. Usul, gerekirdeki icmalarda erteden geçe çeyin işteymin. Demarı gunduru tura borotko. Ооба. Meymandarı kançana çolguşat. Meymandarı kançana çolguşat. Во сколько собираются гости? What time will the guests gather? Meymandarı kançana çolguşat. Кечки саат 7-ге келишет. Кечки саат 7-ге келишет. Они смогут подойти к 7. They can come by 7 o'clock. Кечки саат 7-ге келишет. Анда биз ата-энебиз менен сизди мейманга күтөбүз. Анда биз ата-энебиз менен сизди мейманга күтөбүз. Тогда мы с родителями будем ждать вас в гости. Then we'll be waiting for you with our parents. Анда биз ата-энебиз менен сизди мейманга күтөбүз. Rahmat. Hoş geldiniz.
Мен бүгін мейманға барат едім. Күніңіздің шарты бойынша күрік орынменен барабай. Дастарханға мен жемістен сатып алайын дедім еді. Мен бүгін мейманға барат едім. Күніңіздің шарты бойынша күрік орынменен барабай. Дастарханға жемістен сатып алайын дедім еді. Я иду в гости. По кыргызской традиции в гости с пустыми руками не ходят. И мне хотелось бы к столу преподнести гостинцы, овощи, фрукты. My friends have invited me to their place. According to Kyrgyz tradition, it is not acceptable to come to dinner with empty hands. I would like to buy some vegetables and fruits for the dinner. Мен бүгін мейманға барат едім. Күніңіздің шарты бойынша күрік орынменен барабай. Дастарханға жемістен сатып алайын дедім еді. Бұл армут қанша тұрады? Бұл армут қанша тұрады? Сколько стоят эти яблоки, груши? How much are the apples and pears? Бұл армут қанша тұрады? Almurut 180 demeke. Alma 75 somdan. Almurut 180 demeke. Alma 75 somdan. Груши по 180 сом, яблоки по 75 сом. The pears are 180 som, and the apples 75. Almurut 180 demeke. Alma 75 somdan. 정글하군 단답 베레시스비. 정글하군 단답 베레시스비. Выберите, пожалуйста, те, что побольше. Could you choose the bigger one, please? 정글하군 단답 베레시스비. Kanchaki arangalas. Kanchaki arangalas. Сколько килограммов вы будете брать? How many kilograms will you buy? Kanchaki arangalas. 아름답단 1kg. 아르마당 2kg. 아름답단 1kg. 아르마당 2kg. Груш 1 килограмм, яблок 2. 1 kilogram of pears and 2 kilos of apples. 아름답단 1kg. 아르마당 2kg. 간짜 떨어지면 기대기. Сколько я должен заплатить? How much should I pay? 간짜 떨어지면 기대기. Bardığı 330 som boldu beke. Bardığı 330 som boldu. Все вместе 330 сом. In total 330 som. Bardığı 330 som boldu. 장악, 우룩, 메이즈디, 간짜트라. 장악, 우룩, 메이즈디, 간짜트라. Сколько стоят орехи, курага и изюм? How much are the nuts, dried apricots, and raisins? 장악, 우룩, 메이즈디, 간짜트라. Örük 300'den, meyiz 350'den, canak 450. Örük 300'den, meyiz 350'den, canak 450. Курага 300 сом, изюм 350, орехи 450 сом. Dried apricots are 300 som. Raisins are 350, and nuts are 450. Örük 300'den, meyiz 350'den, canak 450. 우룩돈 300g, 메이즈된 40kg, 다투 베레시피. 우룩돈 300g, 메이즈된 40kg, 다투 베레시피. Взвесьте, пожалуйста, 300 грамм кураги и полкилограмма изюма. Could you give me 300 grams of the dried apricots and a half kilo of the raisins, please? 우룩돈 300g, 메이즈된 40kg, 다투 베레시피. Bak. В древности у кыргызов существовали свои формы измерять время. In ancient times, the Kyrgyz had their own form of measuring time. Поскольку одним из основных промыслов у кыргызов была охота, они создали своеобразный охотничий календарь, назвав месяцы в честь животных, а именно потомков священной покровительницы диких жвачных животных Кайберин. As long as hunting was one of the main crafts of the Kyrgyz people, they created their own original hunting calendar, calling months after the names of some animals, notably after the names of offsprings of Kaibirin, the patroness of wild ruminant animals. Новый год у кыргызов начинался с приходом весны. According to the Kyrgyz, New Year started with the beginning of spring. Первый месяц именуется Джалган-Гуран или Авал-Гуран,
или Джангуран. По одной версии соответствует марту, по другой – февралю. The first month, called Jalgan Quran, or Abal Quran, or Jan Quran. According to some, this was in March, but others say it was in February. Самца косули или джайрана кыргызы называли куран. Возможно, употребление слова «джалган», что означает «ложный», было связано с тем, что в этот период самцы сбрасывали рога, и завидевший их охотник мог сомневаться, встречал ли он их раньше или нет. А также потому, что в этот период было трудно определить, носит ли самка косули под сердцем детеныша или нет. Kyrgyz called the male roe, or goitered gazelle, Quran. Using the word Jalgan, which means false, is probably connected with the fact that that period of year the males shed their horns and antlers, and a hunter seeing them would have doubts about whether or not he'd met them before or hadn't. And also, in this period, it was difficult to detect whether a female deer was bearing a child or not. Второй месяц – это Чинкуран, месяц истинного самца косули. В этот период уже можно было определить, ждет ли стадо косуль прибавления в семействе. The second month is called Chunkuran, which means true male roe. In this period, it was possible to detect that the herd is expecting an addition to their family. Бугу – месяц оленя. В этот период в лесу особенно громко разносился рев оленя. Bugu, the deer month. In this period, the voice of the deer resounded loudly throughout the forest. Кулджа – месяц взрослого горного барана-самца. В этот период его стадо давало приплод. Kulja. This is the month of the male argale, a wild sheep. In this period, their herds were breeding. Теки – месяц козерога. В этот период самец козерога поднимался на высокие скалы, чтобы определить температуру окружающей среды. Поскольку детеныши козерогов обладают тонкой шерсткой и не защищены от холодов высокогорья, их раннее рождение было неблагоприятным. Teke, the month of the ibex, or the wild mountain goat. In this period, the male ibex climbed to the highest rocks to detect the temperature of the environment. As long as the calves of the ibex had delicate hair, and they are not protected against the cold winds of highlands, their premature birth would have been dangerous. Баш-Оуна и Аяк-Оуна – это месяцы начала и окончания гона у многих парнокопытных. Bash-Ona, or Ayakona, are the months at the beginning and end of the cloven-hoofed animals' breeding season. Названия остальных месяцев – Тоғуздун айы, Жетинин айы, Бештин айы, Үчтүн айы и Бирдин айы кыргызы связали с числами, которые, по их поверью, обладали мистическим значением. Этими числами были 9, 7, 5, 3 и 1. The rest of the months were called Toguzdun Ai, Jetinin Ai, Beshtin Ai, Üçtün Ai, and Birdin Ai. These were connected with numbers according to the Kyrgyz beliefs, taken for their mysterious meanings. These numbers were 9, 7, 5, 3, and 1. На сегодня у нас все. Берегите себя. You take care of yourself. Salamata bulunuzlar. Кайрадан көрүшкөнчө.